Makin atur ning ayang titian di kalaning mangani keidedang yang kayu manis mano haru pisan ceneng okan bapo jani ada nyente buat pidabda bapun nih duh cening berahmano keling piana ke bapu sarat bapu ngarawuh purun jani bapu ngelantur mapidabda gumantini ade syarat bapu ngemaranin anak ke buku cening aduh bawas ring pisarak bapuni sing jadolen cening gumanti adu pikam kamin bapu arep katekaning cening iya dosang Prabu jagat Bali Brahmana keling pianak bapu dewo lantur wiwitin bapu mabaosnya ide sang Prabu ani ngence jagat Bali duwi pune jenih ngel pura yaning buat purin anak sang Prabu Bali nyentuh jening wah mapuri di puri gel-gel dalam waduh rengong nami bisikan iduni jani diwapang ngetatas jenar jening sing jadolen dua dalam waktu rengong dang yang nilarat bagawan nalantes yang dibuat panglelingsir puro kita jagat Bali dwi pune jening kedua dang yang nirartu
karya eka dasaludra reng basake jening Sang Brahmana keling linggih hidup Sang Prabu Bali kalawan ning hidup dangiang duwi jener gumanti nangiang karya Eka Dasaludra di Prayangan Besaki jeneng utus bapa ieu teh buat tungtunging tetujuan bapu ngamarane ni dewa di pelengan buku jani tuah bapu gumanti ngutus idewa di pelengan jani jenis nyagasih karya maring Bali maka cendak nyani idewa gumanti utus bapu ngemaranin jagat Bali Dwipo nyak siang karyan ide Sang Prabu Bali Sido manggo labeda karya maka cenuk nyani jening Sang Brahmana keling nemo karanune bapu ngutus idewa kemo ka jagat Bali panggumatine mapi kulik labdo karya itu anak Agung Prabu Bali wira jeneng masa maton reng rapati nah jani jening persangge purna matur anak ke buku bapu ane ngeranayang bapu ngutus anak ke buku idewa sewireh Prabu Bali sana wargin idewune idodos Brahmana yen dibuat ido dalam watu rengong kelawan ning puru itu ido dangiang duwi jener tuah tos ning Brahmana wangsa tejening dasaking jagat Jawi maka wiwitan tenenan jeneng itu Sang Prabu Bali tuah pada mawit saking jagat Jawi Putun empu kepakisan jening Brahmana keling iyon dibuat dalam watu rengong tutuah belin ni dewane maka putun ide empu kepakisan jening